sika yenya wo homecoming no na sisi adofo bi kura ba mu a omo so nyina so entoboa ebeba ti nyame adoma ibenya nkania e wo ha be 50 box de nyame adoma ente ebenya na butai ba kwa na esi mani super ye krom ha no sania ye twitwa ye plot in fact I hope be bring back home ha omo complaints ha de no sa wokọ ufia utimi emfa kan ko nadbofo abeka ekueko bebre aba abeka kire nse sa de nhwe ni yi pa na ebere no afi na so entiene ye wa ha ya to nsa akra afre town and country planning our kadi district assembly 2 lands almost kadi omo ne abedi sawoso akra be kasa kire yen na omo akire yen emra ewom say pese ye chichi eku a enya ne kase ne mom ne krokro wa ne mom efe obi aba so o ma hye mo siesie mu kuro edam ba ko na bebo wa ha utimi de ka ana obi besra wa utimi ba ho no na ekwanya yesa ya fa so di twitwa plot so krom ha no enso ni eti afie wei last year ena nanka eye emra ye de share ekosi yesa ye be started twa plot into obi atwa plot for the past 3 years no but mahusa kophobia twitwa plot na meka ni biem enya djuma wo a watwa plot amobi enye adjuma eti tulan for no ebeba abekire mu okwan a ye fa so eti plot ewo krom na oye oma papa na yetimi di siesie kro no obi aba watimi aka se omukoi mo siesie ni ye asase a wodi di so no etukura uni tumi wo so sawo amra wo ho mo misra mo a enye me kwa mitumi na mbeka ye pese esese ko ti so ye sana sa wo challenge ye nsa de ye no wo pese ye beye enti ye be mo nga ba no ma beka eho nsem kakra a kire mo the free ho ko no wo fa bibi ntu yi a fa betu yi na otumi enko nanim ye de wi a asafu for ho no mo a ye de beto aso na sisi ano